Akasbani Imphal, Wahengbam Rajesh Pau Pajari, Ahanbeda Maruba Pau. High Court of Manipur Linka Kibagi Sahi Tarani Toy Mapung Pabagi Toram Asi Pang Tokre. Kendrigi Ain Mantri Arjun Ram Megawalna, rises the Atu Matamda Santi Hanjilakani Habigi Tazaba Pong Dokre. Raizapal Ajay Kumar Balanari, Matangi Matungina, Raisasigi Judicial Gitabak Toram Singda, Awan Baka Lakle. Sip Sena Manipur Pradesh na hari Manipura delimitation gi thabak thorom sing pangthok tringai da NRC mapung phana chanhan gadabani Jati esna ngasi leibak asigi ningtam ihog da thawai kakraba Bhagat Singh Rajguru amasung Sukadeb gi mafam da ikai khumnaba uli amasung Common University Entrance Test Quad UG lisingani kunmanga gi registration tobugi matam sangdokle High Court of Manipur Linka Kibagi Sahi Tarani Toy Mapung Pabagi Toram Ngasi Imphal da Pang Tokre Toram Dura Raizapal Ajay Kumar Bala National Legal Services Authority ki Executive Chairman Shu Oiriba Supreme Court ki Justice B.R. Gawai Supreme Court ki Justice Bikram Nath Justice M.M. Sundres Justice K.V. Biswanathan Justice N. Kotisor Kendra ki Ain Mantri Arjun Ram Megawal High Court of Manipur ki Chief Justice Krishna Kumar High Court of Manipur ki Justice A. Bimol Singh, Justice A. Guneshwar Sharma, Justice Golmek Ngaiful Silu, Advocate General, Bar Council amasung Bar Association ki Mihut Chief Secretary, Security Advisor amasung DGP Saruk Yaki. Thorumduga Mari Lenana, Raizapalna Churachandpur District and Session Court, Building Chanaba Ureb Uyung Tamki amasung High Court ki Chief Justice Secretary ki Anobupam Singh Hangdoklagani haina Lauktoki. Thauramadu Wangang Bada Kendri Ain Mantri Arjun Ram Megawal Hai rises the Atu Matamda Tanti Hanjilakani Habigi Tajabalay Manghai Lamdamasta Santi Hanjilaktuna Risesi Sakot Lambida Yaushinduna Bixit Barat Oinabo Honariba Asida Soidanmaki Mateng Panglakani High Court of Manipur ki Sahi Tarani Toy Suba Thoronga Mari Lenana Wangang Bada Raizapal Ajay Kumar Balan Hai Mamangai Degi Leram Laba Kuchu Amasung Pacha Court ki Haktagi Ain Gilam da Thoidok Hendokna Magul Label Lamdam Ama Oirakli Manghai Matamgi Matungina Raisa Sigi Judicial gi Thabak Thorong Kyada Awon Ba Kya Lakre Masigi Loinana Chaira Court Linkatuna Raisa Sigi Itihas da Khwaidagi Maru Oiba Judicial Establishment Ama Oiri Ningkha Tamdringai Digi Hongna Manipur State Darbarna Tongan Makal gi Ain gi Oiba Thabak Thorong Kya Pangthok Lamki Lamdamasda Ain Mapung Phan Lehena Bohonabada Katokpaga Loinana Choktaba Leitan Thabak Pangthokpagidamang Manipur High Court ki Chief Justice amasung Judge Singbo Raizapalna Thagatpa Phongdokki. The Government of India, through its esteemed Judiciary and Ministry of Law and Justice, has shown the strong support to restore peace, progress and prosperity to this state. It's a clear message that we are all united in our commitment ensuring the rule of law and justice in this state. Today, I am also pleased to announce a significant step forward in strengthening of the judicial framework of Manipur. This creation of new positions within the Chief Justice Secretariat in conjunction with Center of Research and Planning of Film was shown. In addition to this, I was honored to lay the foundation stone of new district and session court building in Churachandpur. By strengthening the judicial setup in each district, we definitely will be bringing justice closer to the people. Relief Committee Manipur ki Mihut Kangbu Amana Raizasi ki consulted Leriba Supreme Court ki Judge Singh Mihut Kangbu Amada Memorandum Amangarang Pisin Kri Hari Relief Committee ki Coordinator Singh Amasung Chief Coordinator na Sahi Tawduna Pisin Kiba Memorandum Aduda Tongan ba Dabi Tara Humdo Yauki Madugi Manungda Kulai Paiba Singh na Misam Miyam da Sasarak Liba Lan Singh Kudakta Lepan ba Lanjena Duna Leriba Mioy Singh Atuba Matamda Mayum da Hanjilhan ba Raizasi da Ayat apan yaudana satok sasin tawhan ba IDP singda lemna laying bagi kudong chaba panghan ba sarkar amadi lanai sangsan singda thabak changbada IDP singda hena kudong chaba piba IDP singi oiba grievanceal hangdokpa domicile certificate OBC certificate birth certificate amasung land record na chingba tangai phadaba che chang sing thinthaba tawdana pibiba amasung IDP singbu personal accidental insurance singbada yahon binaba hona biu hari Numit Mangani sa Tagadaba Guru Amubi National Classical Solo Dance Festival Uripok Lamboy Konang Hongdeleba Manipuri Jagoy Maruki Auditorium da Hogdokre Kendrigi Cultural Mantralugi Makada Manipur Jagoy Marup Imphal na Sinduna Thasi Kuntare Paupa Chatagadaba Festival Asida Tongan ba Rise Singi Artist Sing na Saruk Yagani Amadi Tongan ba Jagoy Sing Utkani Paugi Maraktana Break Ama
चुम्मी लाले हाइबा चपचाना खंगद्रिबा ई पाउसिंग सोशल मीडिया दा हाथु हाथुना हेक्तमक थागत लोइदबनी अतोप मियोइसिंगदसु संदोक लोइदबनी अरानबा ई पाउ अमसुंग तोंगाना कनागुम सिंगी इकाई खुमनबा मदि पुंसिदा नत्रगा खुनाइदा अमुक हन समजिनबा मेनखटपा ngamloroidaba mangjaba thoanba yai अरानबा समजिन साजनबा ई पाउ अमदि तोंगाना लैबाकी अपुनबा सक्तमदा अमदि जाति कांगप सिंगी मरक्ता अकाइबा थोहलकपा याई थौदांग खंगना सोशल मीडिया सिजनसी इसागी थौदांग खंगबा सिटीजन अममम ओइमिनरसी हाइजरिबा डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी शिवसेना मणिपुर प्रदेश हाइरी सुप्रीम कोर्ट मणिपुर याउना राज्य खरदा डिलिमिटेशन की थबक थोरमसिंग था खरगी मनुंग लोइसिनबा खंगलकपा असि दोलसिना तरामना ओई अदुमोइनमक राज्य सिदा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC मपुंग फाना चनहलबा मतुंगदा डिलिमिटेशन पांगथोकदबनी इम्फाल की बाबूपुरादा लेबा बाला साहेब उदप ठाकरे भवनदा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा डोल की प्रेसिडेंट एम तोम्बिन हाई मणिपुर की इलेक्टोरल रोल दा मफम खरदा मिसिंग खंगेन हेंगलपगी थोंग असि कुपना यंगसिनबगी तंगाई पदबल लई मांगनाई इंग लिसिंग अमा चमापन मरफुद्रा माथोइदगी लिसिंग अनि अमा फावबा हेंगललिबा मिसिंग अमसुंग लिसिंग अनि अमदगी लिसिंग अनि तरा माथोइ फावबदा मिसिंग लाख तरा हेना हेंगललिबा मिसिंग असि आधारगा लिंक अप तौरगा यंगसिनबा तंगाई फदे श्री तोम्बिन हाई इंग लिसिंग अनि तरा माथोइदगी लिसिंग अनि कुनमरी फावबदा मिसिंग कया यामना हेंगलमगदगे हाइबदु खंगद्रबसु हानगी असिगा येंगरबदी मसिंग का हेना हेंगलम्बा याई 2001 दगिना 2011 भौदा 10,90,569 हुजिक हेगलेब मसी कमाइन तोगनो तसेंगना आधार लिंकअप तौरग मोइसे इंडिया की सिटीजन ओइरिबिसि चुम्बरा लालबरा हाइबा पोनमा एग्जामिन तौबिबा संगनेब 2011 ने 2024 सिगी याउदना हुजिबोद 11 लाख ओवर गोल रोइसे मसी की पोसी कमदोंग इलेक्ट्रल रोल दा हबसल लाइबिनो अदुगा करमाइन लोकथोकदगे हाइबा पोसी करीदा करमाइन तौदि सिगी ग्रोथ सि लाइनोइसे मसी की सब फाइनल तौद्रिबौदी डिलिमिटेशन तौबिदनबा सुप्रीम कोर्ट में अपील तौजरी इम्फाल ईस्ट जिला की ओइना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी दिशा की मिफम असि निनी चनबा ओइना पंचायत भवन दा पांगथोकरे मिफम अदु दिशा कमिटी की चेयरपर्सन अमसुंग इनर मणिपुर की लोकसभा सदस्य डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना सभापति ओइदना पांगथोकी मिफम अदुदा डॉक्टर बिमोलना समाज असिदा अफबा ओनबा पुरकनबा होनबदा स्टेक होल्डर सिंगना अमतोइना अमसुंग पुक्सेल सेंगना थबक तौबगी तंगाई फदबा लई हाइकी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंगना जिला असिगी याइफनबा थबक तौबा मतमदा अकाउंटेबिलिटी अमसुंग मनुंग मपान फाउना उहनबा थबक तौबगी तंगाई फदबसु लई हाइकी मिफम अदुदा MLA TIS लोकेशर अमसुंग डिप्यूटी कमिश्नर मयांगलंबम राजकुमार सरुक याकी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस थवाल अमसुंग लिलोंग पुलिस स्टेशन के ओसिना लुचिंग मिहुत कांगबु अमना लिलोंग दे लेबा न्यू लाइफ सोल्यूशन सेंटर थिंजिंख्रे सेंटर असी डिप्यूटी कमिश्नर थवाल की पताव पौताक मतुंगिना थिंजिनबनी हारी सेंटर इस द पुन्ना इनमेट कुंट्रा माथोलई मसिगी मनुंगदा इनमेट कुनिपान मखोय मखोयगी ममा मपा अमदी मरी मतासिंगदा खुसिनख्रे अदुगा इनमेट अहुमना अनोबा मंगालदा लहनख्रे हारी तांकुल कतमनाउ लोंग इम्फालना मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हापिनबा राज्यपाल की पुनिंग चिंचिलकली राज्यपाल इबा चिठी अमदा लुप असिन हाई सही अनि हेना मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की रेगुलर वाइस चांसलर लेतबना यूनिवर्सिटी असिगी थबक थौरम चिंगदा चावना अपनबा थोकले सही खुदिंगी सजीबुगी नोम पानबा खुदिंगी बिष्णुपुर जिला की कैनौद लेबा लाइनिंगथौ लम अहिंबगी हाइकत लेकत तंबगी थौरम हंदक सही ओइना था असि कुंथ्रादा पांगथोकलगनी हाइना लाइनिंगथौ लम अहिंबा थौगल लुपना हाइरी आसाम राइफल्स सिंधुना एक्स सर्विसमैन की मिफम अमंगसी तमेंगलोंग की खोंगसांग द पांगथोकरे मिफम असी पांगथोकपगी मरोइबा पांदमदी तमेंगलोंग अमसुंग नोने जिला की एक्स सर्विसमैन अमसुंग बीर नारी सिंह थेंगनरिबा खुदोंगचादबसिंग खंगदोकनबनी रिम्स ब्लड बैंक लाइफ सेवर्स मणिपुर HD फाउंडेशन अमदी लमदेंग अपुनबा नहारोल सिंह सिंधुना ngasi ई दान तौबगी थौरम अमा पांगथोकरे मेट्रोलॉजिकल सेंटर इम्फाल की पाव मतुंगिना मणिपुर की तमेंगलोंग सेनापति अमसुंग उखरुल की मफम क्यादा ngasi अखाक अराउग लोइनना नोंग चुगनी हारी अदुमैनमक राज्य सिगी अतै मफम सिंगददी नोंग चुरोई अमरोमदा इंडियन मेट विभाग की पाव मतुंगिना छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना अमसुंग कर्नाटक की मनुंग हुंजिन मफम सिंगदा ngasi अखाक अराउग यौना मयाई ओरप नोंग चुगनी
Arunachal Pradesh ki mafam kyada lagliba numit marini asida pungda kilometer kuntra digi nipu phawa yangna nungsit sikani amasung mafam kyada akhak arauga loinana nong chugani. Lagliba numit nini humni asida Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry amasung Lakshadweep ki mafam kyada su nong chugani. Akashvani Imphal digi pau tabiri. Jati asina ngasi leibak asigi ningtam ihogda thawai katkraba Shahid Bhagat Singh, Sibram Rajguru amasung Sukhdep Thakpar gi mafamda ikai khumnaba utli. Makoi ahum English singa chamapan kuntra mathoi gi ngasi gi numit asida Lahore gi Central Jail da phansi tawduna hatkibani. Lahore da English singa chamapan kunipangi December 13 British police officer JP Sonder hatnaba thorang tawki habigi maral da makoi bu sibagi cherak pi kibani. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi athoba singi numita Bharat ki freedom fighter Bhagat Singh, Sukhdep amasung Rajguru gi mafamda ikai khumnaba ulakli. Social media da thaga pawaro lamada Siri Modi na revolutionary lusingba sing asina kathokiba adubu ningsingli makoina akiba leitena ningkha tamna amasung achumba phangnaba mathwai kathokiba asina matam leiba kibikta miyambu puning thawgalagani haina Siri Modi na phongdokke. आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। National Testing Agency NTN Lawba Common University Entrance Test Quad UG Lisingani Kunmagi registration Tobugi Matam Sangdokle, candidate Singna Makoyi online application make Kunmari Paugi Manunda Pisilapayagani. Parikagi P Pisin Bagi Matam Hanatasi Lumdoi Oirambadu Tang Kunmagi Numidang Pung Taramatoi Minute Yankai Power Sangdokle. Application Semtobagi Matam Tasi Kuntaruti Kunipan Power Oregani, Quad UG exam Lisingani Kunmanga, May Nipandigi Jun Ama Paugi Manunda Pangtok Labayai, Parika Asi Leibak Sinba Tungbada Amasung Mapan Leibaki Sar Taramangada Pangtokani. Hauzik Sanabagi Pau Kshetrimayum Birosh Tegi. Kuntra Kadret Suba N Hazari and Dr. N Tombi State Polo Tournament Lisingan Kunmangagi Final da Ex Polo Club Wangkai Amasung Manipur's Police Sports Club Team B Sanargani Ngasi Sanakiba Semi-Final Matching da Ex Polo Club na Thangmaiban Youth Polo Club pu Panjil Tara Humdoi Taranithoi da Manipur Police Sports Club Team B na Black Watch Polo Club pu Panjil Manga Mari da Thoiki Ani Shubha Kaking Tabang Kunjabi Sharma Memorial League Cum Knockout Kendra Wise Kangkhut Tournament Lisingani Kunmagi ngasi sanakiba match da Oinam Kangkhut amasung Kaisampum Kangkhut Panjil Taranipal kapna duna draw chatki Hayeng Khundrakpam amasung SSU sanargani PTRC Patsoina Mapan Shuba MNCA W Pralada and W Ramananda Elite Tournament Lisingani Kunmari Kunmangagi champion oire ngasi sanakiba final match da PTRC Patsoina Cyclone Thangmaibanbu run ani da maithiba piki PTRC Patsoigi Phairojam Jotin Singh na man of the match taki Manipur Handball Association amasung Kanglei Volunteer Workers Association na Sinduna Pangthok Lakpa Niputaret Suba State Level Boys and Girls Handball Tournament ngasi losin kre Mang Imphal Kokchai Ground da ngasi sanakiba final matching da YLK Chingarel na KVWA Kokchai bu Panjil Taratret Nipanda maithiba pidana nupi ki champion oiki nupa ki kangluptana KVWA na YLK bu Panjil Kontra Mathoi Taratrukta maithiba pidana nupa ki champion oiki Traga Tane Suba Manipur State League ki Lamlong Thongkhong da leiba artificial turf ground da sanakiba ngasi ki matching da USA Khuraina Youth Organization Sporting Club pu Panjil Amasino da Young Physics Union na UPAA Kyamgai bu Panjil Anisino da thoiki SDC Samurong na sinba ahanba Chigong Trophy 9-man aside Village Open Football Tournament ki ngasi sanakiba match da UCFA Leifrak pubna MFCC Wangjing bu Panjil Amasino da thoiki Thawal Ningthau Laibong da Mukna Thangta Sarit Sarat Amadi Jagoi Singi Sintam Loisang Ama ngasi hangdokre hangdokpagi thoram da Khangabu Kendragi MLA Suraj Kumar Okram Sarugyaki Rajesh Thagachari Birosh Aroibeda Maroiba Pau High Court of Manipur Linkakibagi Sahi Taranitoi Mapung Phabagi Thoram ngasi Pangthokre Kendragi Ain Mantri Arjun Ram Meghwal na Raija si atu matamda Santi Hanjilakani habigi thajaba phongdokre Raijapal Ajay Kumar Bhala nairi matamgi matungina Raija sigi judicial gi thabak thorom singda awon bakya lakle Sip Sena Manipur Pradesh na hari Manipura delimitation gi thabak thorom sing pangthok tringaida NRC mapung phana chanhan gadabani Jati asina ngasi laibak asigi ningtam ihogda thawai kakraba Bhagat Singh Rajguru amasung Sukhdep bagi mafamda ikai khumnaba ulli
amasung Common University Entrance Test Quet UG lising ani kun mga gi registration tawagi matam sangdok lay. Paulo jare.